none nzoje kwa weshiza ngira nashaka gusubirayo je ntabizi cyane we ntavyuzi we mugo je ndabizi Imana je nakumvise kana gutowe wakoze neza kandi vraiment wakoze neza Imana iguhezagire ariko reaction urimo muri uno mwanya nibereye mane ntiryoshe mane yo uzi kumbayeho nabikora ayo mafaranga urikura mwandagaza ariko urikura mara amazi no mukobwa nta urajya naho nibibaje ibibazo ko ndikora abana by'umuhira we ntavyuzi basi ushaka ngo bigenze je nkeneka aho amafaranga yiwanje nta ubu ndayafite aho nicaye hano ntayo ufite mfite amafaranga none je hoye muri commentaire nabonye ko hari agahungu umuhungu yaguteye inda none ujye muga akayakureka akayakwiba ariko ivyo vyimbanye ntawe ubizima ntawe ubizi gusa je nabibonye warabibonye ayo simbaye nabibonye kandi naho mfite ko ndafite amakuru ugomba gusubira mu Rwanda je nkena amafaranga yiwanje Oje kuri no munsi ejo cyangwa rya yene ushaka kumva basohoye ugasanga abantu he mwipabe akabi gasekwa ngakenze gaseka ukuratwe nka jewe shavuye mwene wacu nta kuntu basi wari ndazi mukaja imbo titumbiza je ndabwiye rero munsi simba ngo tamama mwene wacu umviriza Bazo kuje ndiko ndaturatu uyaragwaye bisa kwanza nawe wewe man ndakura man koresho umviriza je twumvikana uyaragwaye kuzi wakagwaye nange ndi mu bibazo rasta uri mu bibazo ariko yakubwiye ati tekereza turavyumvira jewe no musi nkena amafaranga yiwanje kura ntahura umviriza amani ivyo bintu sivyo ivyo nuro kora sivyo none urayiko umugwayi man umviriza siko kara umugwayi kuranyuma kwaje amafaranga jewe namuhaye ndamize ko none nk'ubu wokora izo reaction je nkaca nisopa nkayaguhereza woca wunguki koresho maye weje cyo twagakorana ikiganiro haye n'umunsi numwe amana n'amafaranga ijana mugabe ko mugoma akorana ibiganiro amafaranga gusigura musigiye naho ibintu vy'iwanje rero Kare n'ikingoro ndigera ndaguhereza. Siti kwa mafaranga yiwanje. Umviriza amafaranga yiwanje. Reka mani kumugira. Nta santi bavye zo kwagwaye kwako jewe. Nta nivyonze ko je sineko ndamusano ngaha. Umviriza reka kumure. Mafaranga yiwanje. Ko twabwira tumbika. Umviriza muhungu. Amanyama agufasha gusara. Ntagufasha gusaba. Sivyo? We tekereza. Make cyane amafaranga make cyane. Make cyane. Titi. Amafaranga magana abiri manu murakavuga gutya. Sora abantu kopesha amahera ubwira ngo kopesha amahera. Nago mani nanu kora shakoresha mamari bireke. Yo Titi genda tashe ndamutelefona isi yako. Ndamubwire yuko yakamwiborera. Wereka ndaza kumutelefona ndamubwire yuko. Yabirire mari amafaranga ndashaka. Irigati turamire none nk'ubu kumugoroba. Ubu ni sangapi? Ubu ni saa 5 zo mu kumuranga kumugoroba za kuba ari nga titaye amafaranga kumugoroba za kuba yafise isi nyine nizaraza mari isi akarakora ikite abimenye basashaka kugutabariza Titi arashobora kugira icyo afashe byurire imana n'ikubiri bugere ariko reka kuri akurira ntacyo birahera sivyo birahera reka naje ndiyaranje ndaza kuyaranja ndabe kumugoroba nza kuba ndi ngaha turaza kumabasi na make darabasi none nawe ngumaze kumubesha kenshi umefikiria jambo kubwa sana alafu utaifanya pia Afrika ijivunie kuwa na mtu kama wewe August aho nyene bikakugwa n'umugenzi wanje nigishije ubuzima nkamwigisha gukora nkamwigisha buri kimwe cyose gishobora kumubeshaho hanyuma akaza kunyihinduka akaba umugambanyi agatangura kwifuza ivyanje n'ivyiwe bakunzi bireresi ndundi sezo ya kimwe kukindi izokwama ibonekana kuri YouTube ya Heroes in Faith Entertainment buri wa gatanu vendredi igihe cy'isa 11 z'umugoroba ku Kadomo wifuza guhora ukurikirana iyo sezo gira subscribe kuri YouTube ya Heroes in Faith Entertainment hama wamukurikirana iyo sezo murakoze bite bakunzi bakoresha time media bakoresha umwanya media mumeze gute muri bon muri good jewe meze neza cyane kabisa ndabakunda ndabubaha ndakora ibishoboka byose kugira mugume muryoherwa kugira mumererwe neza namwe rero uno munsi kweri je ni kumwe na Tity nta bya gitumo byabo bitango gitumo ngo twamuguyeho gitumo ngo ya no munsi je twavuganye
twavuganye kandi Tity nasanze ari umuntu ameze neza akundwa n'abarundi abakongomani abanyarwanda biwa baramukunda abatanzania baramukunda abantu benshi cyane baramukunda kabisa niyo mpamvu buri gihe cyose iyo ndamukoresha iganiro murabona commentaire nyinshi kandi nziza nubwo mbi zitabura ariko uko biri kose abantu ntibakunda ibintu kumwe uno munsi rero nagarutse kugira menya amagara yiwe ameze gute imaze iminsi ntaza kumuraba nubwo noza mutabibonye mwebwe ndibaza ntimuvyemera ntimona bitahura rero niyo mpamvu no munsi naje kugira tuyage numvirize ukungene amerewe ndetse ndamubaze n'utubazo twinshi ko igihe cyose je tumaze korana na Tity buri gihe cyose namye mbona ama commentaire abandanya nyereka yuko umengo nkiye kugaruka namye mbona yuko hari ibintu byinshi mukeneye kubandanya mumenya ariko nitwirengagize yuko agwaye nkanegura abantu batarigera baza kumuraba Tity vraiment kuki mutanambaza Tity burya bimeze gute murukire n'isukari vraiment mbona yuko ari mushitsi ngaha nukire n'agasukari jare mumenye basinge namerewe sivyo nimba mumukunda koko banyarwanda kubera iki mutitaho Tity muri iki gihe ari nga mu Burundi ariko uko biri kose ndibaza bizogenda neza nta utera ingata nimba ari biki ritararenga nturitera ingata ritararenga izuba tararenga nturitera ingata ariko ndi kumwe rena Tity bitere ni byiza uno musi Tity je ndamusanze yicaye hanze yambwiye ati amaze iminsi ari mu nzu adasohoka ariko no musi ari hanze ariko yambaye umupira biba biranga ahantu hakanye ariko je numva no mupira no gukura umengo no guma mu isengre hameze neza hari climat nziza murazi ko mu Burundi ariyo gihugu ca mbere gifite climat nziza kwisi nzima uburundi nico gihugu ca mbere gifite climat ya bien kabisa ivyo ndabizi n'abazungu hora babivuga nawe waravuze ati ni heza rata hasa neza urumva rero uno munsi no wiyumva gute Tity ko wambaye umupira kandi uri hanze imbeho hakonje hari muri konje harakonje Tity juno munsi rero nshaka kugerageza je byago tuzakugiranira nze kugutwenza kugira ndabe yuko basi wo kirega turashobora kuvanuka cukira Acha ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo mutume Muhammad no kuri kwimana wewe uri kwa Muhammad nta kibazo ego Tity bitere sawa ubumerewe gute alhamdulillah bismillah rahman rahim assalamu alaikum wa alaikum salam mbewe mu bayisilamu uri bihajati cyangwa uri urumuki mu bamizirima ya none ndiko nabe urumuki ubu ndega Tity ubu ufise imbanyi yameza nga iki mbanya wegeze mu meza nga hajya ya indone je nabonye commentaire mbona cyambona y'ukuri mu gasamo nyine reka nkubatse indone Tibless yaguteye nabibonye ako Tibless kandi muzatuma umugabo Tibless n'umugore ngo kubera arafite umugore Tibless kwera iki muhora mu nshinga Tibless mbafite umugore ni wewe ntabwo ariko warabonye commentaire ivuga yuko ufite imbanyi inemeza kuko ntiyari proposition nticyari kwari ukwemeza kufise imbanyi wenda umuntu wabyemeje no wayinteye niba abizi neza ko yayinteye akaza imbere muri comment akabyandika akabivuga it's okay ubwo nyine ari siri kubyo avuga gusa nyine icyo nababwira ni uko icyambere cyo mbanze mbamare n'amatsiko ko numvise ibyo bintu bakeneye kumva ayo makuru amakuru atavuye ahandi avuye kuri nyir'ubwite njye na Tibless ntakiri hagati yanjye nawe mbisubiramo we na Tibless nta kintu kiri hagati yanjye nawe Tibless afite ubuzima bwe na Tity afite ubuzima bwe sivyo mukumva ngo ni double T ngo muvuge ngo Tity no nta kintu na kimwe duhuriyeho Tibless ni inshuti yanjye bisanzwe
nkuko nawe uri inshuti yanjye nkuko n'undi wese ari inshuti yanjye sibyo mbere yuko nazana nigeze kubisobanura kuri OTV hari ikiganiro nakoreye bagende bakirebe ntabwo nababwiye ko T-Brace nta kintu kimwe gupanga inshuti yanjye tu kandi narabikubwiye rero abantu muri kuza mumbwira ngo T-Brace atenda eske mbabazi ndamufatiye akaguru ajya kwintera bane bari gufatira bo bimenya riguru kuri niyo isundi kugira ngo bavuge ngo Tity na T-Brace babikoye ntago T-Brace baratubona twasohokanye ntago T-Brace baratubona ariko sabasazi so nyine ndibaza babikuye okay ivyo ntacyo bitwaye Tity ariko wa musi wa mbere wambwiye ngo nta ngwara batoye ubu naho uheruka kwa muganga ryari kandi musibo weje ejo wasanze ubu naho wasanze ugwaye iki nta ndwara babona nagiye y'umutwe umereye nabi cyane numva none Tity uramaze kwipimisha imbanyi uraba ukungene ko yo bari imbanyi ariko nkobaze ubu urabona ndi ikigo ry'icyo kwiga ko nkete arinda nakwirirwa ngenda kwa muganga cyane mbizi mvuga ngo ndatwite so kambyakire kuko test none we ntunavyikekaho ho na ndabyikeka nakoze iki Sheri teteka ukumva ntabwo ndikeka nakoze iki umuntu yikekera ko ari cyo yakoze hanasanga nawamenye Tity wasanga ariko iyo mbanyi wasanga urashaka gusanga ari imbanyi rega Tity nawamenye ko ni hatari urumva ni hatari ariko biri kose reka nizere neza yuko Tity ubu umerewe mwakuye kamera gatese kwe mu biganiro Tity mwene wacu nese mwakuye kamera ariyo kamera irikira kamera nyine ntabwo ari ngombwa ko tujya muri kamera kibazo Tity sibyo yo hoye naharura ko ubu uri nko muri koma none webere mu biganiro kuba ndi mu biganiro bro man je afaye uko basi mu bazanyo basi bro koresha umwanya sore kidogo hinge meze man hinge meze ndi mu kiganiro mwene ndabibona mugabo jewe ni muri mu kiganiro ni muri mu kiganiro jewe ivyo ndonda bisaba kwa bisa advantage para pour ivyo kurarondera wewe nese wari muri mwene urugo ese ndi mwene urugo mugabo jewe bingenza ngenda n'intuza na advantage ziwanje sivyo Tity ninde wawe yareka nkabanze nkarangiza ikiganiro cyamukazimya kamera tukaganira cyo nico ukunda Jeho nyene mbaye burengane ngaha sineze ko nanagusana ngaha ntarago ne gucangane uvuga ati kanda hace ndawe ko ndamusanga mpaka ibintu byose bijye mu kiganiro none umviriza mani ndakwereka ikintu kimwe sivyo nimba ari amahane okay muzimye kamera ubundi tuganire bereka Tity ntabwo nshaka ko bijya muri kamera niba biri hagati yanjye nawe ntabwo ari ngombwa ko bijya hejuru ya kamera ahubwo rero ko ngize imana ntabwo ari byiza ko ngize imana gusanga n'imbere ya kamera reba amenga no kwikora nta kamaro kabyo sivyo ese mpaka ibintu byose bishyira kuri kamera kubera icyo umeze nk'uko Tity ese imeze gute sorry kidogo sorry kidogo oya ariko man je ndi umuntu w'umugabo sivyo ndi umuhungu mugenzawe jewe nta barajyogwa hondi jewe mbugasi mbwira basi kibazo bagihari basi murayagana Tity sivyo ngi umviriza mwene wacu koresha umwana ikibazo nyara kimufite neza Tity ahava ncika oya agucika yarakwivye je uyu mudemu uyu uburaye busanga afite imbaraga zo kugenda aragwaye man aragwaye yagutumye kumuvugira oya ariko man uko biri kose mwene wacu none ukambwire koresha umwana indira gato bro umviriza nabwire wowe uri kuza watuje gatoya nkarangiza ikiganiro umviriza nakubwire koresha umwanya wowe uri umuhungu mugenzanje sivyo bise kugira ibibazo by'iwanje ugashaka kujya gutse isho nawe ushaka kumfasha kuko uyu mudemu uyu yaba amenga yaranyescrote kuri ko jewe yarantelefone ambaye ko agwaye sivyo
araciye n'isomene amaze kuntelefona rero je ndaza kumuraba by'ukuri sa mudema aragwaye casima muhera kugira gute gutora amafaranga nzanaza na taxi ndanamuhitana ndamutwara kwa muganga maze kumutwara kwa muganga ndamuriha kira kitu vyose mvayo bigize gute bito ibintu vy'amakosiyo niki n'igitanaza kugira gute aza kuryamako je rero cagira gute ca nditahira maze gutabuka cyane hefati kujya rero kwa muganga bansavye ari amafaranga bijya gute yo kugura imiti candasima n'ubundi casima muhera rya gute ntora 200mille ndamuzanira maze kumuzanira rero ndamugati none amafaranga kwaye mafaranga yayo nagomba ngire gute nayo nagomba ndihe mwene inzu rero gushaka kuri no munsi mudemu namu telefone amafaranga gute amango sihoni ngo sihoni ubona je amafaranga bashaka kugira gute bashaka kunyirukana mu nzu umusita none kweli Tity nta no kuntu basi ushabwa n'abantu biwanye mbari hariya mu Rwanda bahakurana ingana ya kwishyura niba nike dufite ikibazo n'ingiye gusa ngombwa ngo imbere y'ibintu byose bijye ntabwo mbikunda uko nakubwiye sindabona amafaranga arindira nkiri cyaka amafaranga na tike kwizaje rero nimbona amafaranga yo kumira nayo ntabwo nzavana ariko ibintu byo guhita uvuga ngo none wewe aho akampendeye kare jewe amatwa nsuma numva kuri mu gusura mu Rwanda eske jewe kata nzoza mu Rwanda n'amaguru nje gutaya amafaranga yiwanje nge navuye hano ngenda mu Tity rero bazi imisi yaje ni myinshi sivyo imisi yaje ni myinshi umviriza jewe ko babirebera birebera mwene wacu reka nkubwira umuntu yakoze ibintu ku neza sivyo n'umutima mwiza ego mubwira yuko nge nzana mwishyura mwene wacu sivyo jewe basi nyumviriza icyo ngomba nakubwiye ikibazo ufite ngo nakikubwiye sivyo uno mukobwa n'umushitsi ngahi wacu nari ngire ninyabona ntayabona umviriza je kusigwa ko ari umushitsi namaze kumva amakuru ukura ntahura umviriza namaze kumva amakuru ko agomba gusubira mu Rwanda none nzoje kwa bashitse ngira nashobora gusubirayo je ntabitse cyane we ntavyuzi we mugo je ndabizi Imana je nakumvise kana gutowe wakoze neza kandi vraiment wakoze neza Imana iguhezagire ariko reaction urimo muri uno mwanya nibereye mane ntiryoshe mane yo uzukumba yeho nabikora ayo mafaranga urikura mwandagaza ariko urikura maramazi no mukobwa nta urojya naho ntibibaye baje ibibazo ko ndikora wana byo muhira we ntavyuzi basi ushaka ngo bigenze je nkeneka aho amafaranga yiwanje nta ubu ndayafiteho nicaye hano ntayo ufite mfite amafaranga none je hoye muri commentaire nabonye ko hari agahungu umuhungu yamuteye none ujye umugaka yo kurenya akayakwiba ariko ivyo vyimbanye ntawe ubizi ntawe ubizi gusa je nabibonye warabibonye ayo simbaye nabibonye kandi naho mfite ko ndafite amakuru ugomba gusubira mu Rwanda je nkena amafaranga yiwanje Oje kuri no munsi ejo cyangwa rya yene urakumva basohoye ugasanga abantu he mwipabi akabi gasekwa ngakeza gaseka ukuratwe nka jewe shavuye mwene wacu nta kuntu basi ndazi mukaja inbox yase mukabiyaga akaguha ayo mahera kune jewe igihe amaze ampenda n'ikindi je n'umunsi mva ngana amaye amafaranga yiwaje reka nkubaze iyo nda uzi neza ko bifite mu byo bapimise wishiye wasanze minda n'ujya bikubwiye none ujya we waramwarajanye kwa muganga wasanze afise jewe ivyo bamupimye je ivyo nakurikira gusa nabonye muri commentaire ko afise umuhungu yamugize yamuteye nta musheri mfite nta musheri ufite amujya nawe muri commentaire yazananye he ubwo afite ibyo afite aho yavuye nisundi ibyo basheri bije bite kuvuga sheri nuko ukeneye ko nkara Tity umva maze mubwiye ukeneye ko nkara kara bitanga iki werinde ngo amafaranga yawe ndayakora uko yambaye niko nduye gusubiza oya mani oya reka ibi ntibisa mani ibintu uri kuriyumvira byiho umviriza amafaranga yiwanje mwene wacu ibintu uri kuriyumvira byiho ibintu uri kuvyumvira kubahane nawe aragwaye uyu muntu yo gupfira mu minwe none afire mu ntoke sese je kuko nazika kai mu bitaro yapfuye hoja ko yatigeza bimbwira okay ngaho bitawishura ndakubite nisho kumugira ivyo uri kuriyumvira siyo sori okay ngaho bikore niba byo bituma wishyura Tity umviza je nabwiye no musi simba ngo tama mwene wacu umviriza Wadu kuje ndiko ndaturatu. Uyaragwaye. Bisa kwanza nawe wewe man. Ndakura man. Koresha umviriza je twumvikana. Uyaragwaye. Kusi wakagwaye nange ndi mu bibazo rasta. Uri mu bibazo ariko yakubwiye ati tekereza turavyumvira. Jewe no musi nkena amafaranga yiwanje kura ntahura. Umviriza man. Ivyo bintu sivyo. Ivyo nuro kora sivyo. Uno yuko ari umugwayi. Man umviriza siko araza kara umugwayi. Kuranyuma. Kwaje amafaranga jewe namuhaye ndamize ko none nk'ubu wokora izo reaction je nkaca nisopa nkayaguhereza woca wunguki koresha umwe wegiye cyo twagakorana ikiganiro haye n'umunsi n'umwana n'amafaranga ijana mugabe uko mukorana ibiganiro amafaranga gusigura musigiye naho ibintu by'iwanje rero Mafanga y'ingoro ndigera ndaguhereza. Siti mafanga y'wanje. Umviriza amafaranga y'wanje. Reka mani kumugira. Nta santi bafite zo kwagwaye kwako jewe. Nta n'ivyonze ko je sineze ko ndamusano ngaha. Umviriza reka kumure. Mafanga y'wanje. Ko
twumvikana umviriza muhungu amanyama agufasha gusara ntagufasha gusaba sivyo we tekereza ingo basi tuvugane umviriza ingo basi tuvugane gato sivyo umviriza muhungu urakutse ikibazo ufise we ntacyo uzima yo gupfirako canke aha twe ari mu gihugu ciwacu cyo Burundi uwo musi yogira ikibazo ari nga mu Burundi wibaza yuko abanyarwanda bosiguri none man nimba ari nga mu gihugu mu gihugu atari ciwabo tumakire neza ndibaza amahera nta kintu iyo wabuze ko ujemba yo hariya ku mafaranga y'abandi ni uri kuravuga nk'ivyo bro jije ndabitahura man jije ndabitahura mani tekereza muravugana bukebuke nitwe yamenye abatwenzi babone ngo abarundi ngo turabasazi ngo abarundi ngo tugira ukunuku bro kimwe gusa ndabwiye aha ndakubashe naho nyene niberenga aha sawa mani ivyo bavyiza gusumba sivyo ya Tity uravyumva niberenga aha ku mugoroba ndambaranga bakuva ngamuhaye ibintu vyiwanje ubuhungu bw'imbwa mugenda mutiza musaba IDENI Tity vrema nko ko ngari karatumara amazi ariko amara amazi atwirwa abarundi akamara amazi kandi nawe we ibi amafaranga 200 ndabiseka ubwekeresha nk'akiba aje kwishyura yayishyuye abona ko nayabuze pe sibyo ko harayo nayo nishyuye bwa mbere amafaranga aranshirana arambwira ati okay reka nze twe twaramenyanye nasukari ukomeza arambwira reka yishyure niyo yabona uzayama arambwira ntago none ndi guteganya ko ufite amafaranga ko nta ngiye kuyakura riba ndirwariye urabizi ati sawa nuyabona wowe uzayama wihita wihuta agasana arishyura pe iriya mbere n'umwana mwiza avuga ati ntabwo najya kwishyura inzu ariko kandi mbona umeze nabi mugake nta kibazo nyine yishyure tu ariko ndebera imbere y'abantu imbere muri komenti ibisobanuro baravuga ngo ko naje hano guteka imitwe bavuga ko naje kwitwara icyo biranambira 200 bariyama ibi amafaranga make cyane amafaranga make cyane amafaranga 200 manu murakavufata gutya sora abantu kopesha amahera ubwira ngo nkopesha amahera nago mani nta nubwo shakoresha mamari bireke Tity genda tashe ndamutelefona isiyaka ndamubwire yuko yakamwiborera wereka ndaza kumutelefona ndamubwire yuko mari amafaranga ndashaka iri gati turamire none nk'ubu ku mugoroba ubu ni sangapi ubu ni saa 5 zo mu kumuranga ku mugoroba aza kuba ari nga Tity ayo mafaranga ku mugoroba uza kuba yafise isi nyine nizaraza mari isiyaka arakora ikite abimenye basa ashaka kugutabariza Tity arashobora kugira icyo afashe byurire imana n'isubira bigenda ariko reka kuri kakurira ntacyo birahera sivyo birahera reka naje ndiyaranje ndaza kuyaranja ndabi ku mugoroba nza kuba ndi ngaha turaza kumuha basi na make darabasi none nawe ngumaze kumubesha kenshi ntabwo namubeshye bandi cyo ndara mu magenda mbwira amafaranga ndabona kugiye kugenda mu Rwanda mwendagiye mu Rwanda bize kuryaze ndabona arabona amafaranga yo kunsubiza hariya ndabona yo kujya amafaranga uzibura bizi neza ko amafaranga nayamaze ndi kwa muganga shikumva hamuri kumbwira ngo ngiye kujya mu Rwanda gukora iki ndiye nzagenda nabwo amafaranga yawe sivyo Ntiyuteka kuzo yamuhajyari wowe ico wizera n'iki mani nyabo nisi ndayafite mani koresha mu kubi usiwe duhora nasubiza so hora nsura ubona yuko mfite amafaranga ubayira guys ciye kweri ibintu ndasubiye kandi ndasavye ubu nukuri kw'Imana Tity ngaha n'umushitsi je nimba namugiriye nabi kumuza ndamuvumbura ambabarire ariko bigeze ngaha naje bica bimbabaza vrema bafatwa n'abagirirwa nabo ko je bica bimbabaza reka rejewe ngende nshire kwiganiro hakiri kare abaza bakibona aboza abo ba interesse baze kugira ico bagize nimero za general zitanze no muri caption narazitanze nazanditseko uzikeneye vrema abikore iyo bagize neza nukuri jewe nukuri maze iminsi myinshi jatamuntu numwe nsaba ngo dufashe ukuntu kutugira ukuntu ariko iki kibazo kweri je ndabona umengo cogira
reka agenda zibabwiriza ndeka agenda zisoma umviriza inimero za Tity nizi ni plus 250 780 281 990 ndazisubiramo plus 250 ni code yo mu Rwanda 780 281 990 sonze nimero za Tity ndaza no kuzishiramo mu kiganiro ndabakunda cyane Tity bye kandi usenge Allah agufashe Ryamahera aboneke agukoremo ako gasuzuguro sawa